nivel está muy bien. El equipo de Italia, Santa Lucía, es un equipo muy bueno. Suerte para nosotros que no todos los jugadores que ellos están aquí, pero nosotros podemos entender muchísimos de esos. Está bien para aprender. Bueno, soc Enric Sanz, jugador de la selecció catalana de bàsquet hoquei de rodes, i juguem al Ciutat de Barcelona, enfrontant-nos, bueno, ahir es van enfrontar amb un equip d'Àustria, vam guanyar d'11 punts, després per la tarda es van enfrontar a la selecció de Letònia, que va guanyar de 16 punts, i aquest matí juguem contra el Santa Lucía d'Itàlia, que és la final, i bueno, amb tota la il·lusió de poder fer un bon paper davant d'un gran equip que sabem que juga a Copa Europa i ha sigut campió d'Europa de clubs diverses vegades. Kaspar Sturks. I'm from Latvia. I find this tournament really great. I like it, it's a great experience, strong teams. It's great for our team because we didn't get too much experience. This is really great. Buongiorno, mi chiamo Andrea Rocca, sono il capitano del Santa Lucia Basket Roma, è la prima partecipazione, la seconda penso a questo torneo, ci siamo trovati molto bene, la città è stata molto accogliente per noi, il livello è abbastanza alto e stamattina ci giochiamo al primo e secondo posto con la squadra di casa e spero che vada bene, che sia una bella partita. Insomma. Ringrazio tutte le autorità e tutte l'organizzazione di questo torneo perché siamo stati veramente bene, grazie a tutti.